Manyasha. Zvese. Nyaya iri kunetsana. Manyasha, iwe. Dzimai TV kandi chii? Dzimela. Aiwa, imi, Manyasha. Ndibukela news. News dzekuita sei Manyasha? News dzekuita sei uchiona munhu? Manyasha, TV yakatengwa isiri yedu TV. Kumele nishone nchayikhala. Kusena TV isiri yedu Manyasha. Manyasha, TV isiri yedu. Nezona ndakaya negosa. Ewe ungandihlanyisa ukathi namhla kuyini sugula le ngqondo. TV ayisoyethu le TV yethu ngathenga TV uzonje TV asoyethu. Cela remote. Ngomira izvi remote Manyasha. Inzwa yemunzi nyaya yakaitika nezuro. Nze yemunzi zvakaitika. Nezuro handiti. Tangatani panapa tatani I think 3 days tisina ufu. So zvandakaita inini ndakabva ndawana chibhayo TV. Pane munhu anoita zvimarana anoita zvokutenga ma TV. So abva ndipa $50 andiudza kuti imwe balance achauya nayo. Handi TV makaitenga 240. So sofa akandipa $50. Ndosaka ndakaenda kati ndakatakura bhusa nezuro. Akatoenzeremerwa tikasi ndakafara paine zuro. Saka ndasina kutaura sorry but TV musaiplay muridzi wayo anodi arikuya manje. What do you mean? Ndisamaita anona vanogara kuline ayiboni lutho ngithi mina what do you mean muridzi wayo ngoba iTV le imathe TV le ngakhohlwa awuthenganga lutho wona la imathe TV le so ngasikhuluma ngani muridzi unkuyini muridzi ya ndozviziva ukuthi ndimakaitenga Manyasha but ndakati since tawirwa neproblem mumba tine property totengesa property yacho totenga chikafu kahle uthengisa TV that's what you mean ikoza mbukusho la ikoza mchasisa ya muridzi wayo utoya uzoitora abona uyanhlanyela and ngiyabona uyanhlanyisa uzonenzela toka TV ngitshela lokho tofanenzala yishwa izolo kuyugijima lapha ngiyajabula ngithi la wazenza something la endlini ngathi uthengisa TV yami but tofanenzala TV yami ngithengela igrocery zvachofungawo Manyasha yo ngavelela la ekhaya yazi zona ngengutshela Manyasha zvimwe zvachofungawo atingafine nzara chochiona TV TV yakakura tofanenzala uzayidinga leyo $50 uyibise iTV yamayinda lapho ngiyakutshela hayi ingangenwa amapolisi angiyindawo ngecourt Manyasha ayezinto zomsuzo mina ngecourt nxa kunjalo ake kungitshela umbhedo lomsuzo lontshela wona lo wena takatwisa ma-affidavit ari kuuya samaita iTV yamayinda uzayithatha alright izothatha iTV le yamfile into ekhona chuthi zofa and man ubona and mangapply big TV yami ngekho endlini and ngizoyipokela trust me on this effort ngiyipokela ngeke ayisebenze futhi uzathatha iTV lezacicha ayikuthi kathi siyangicithela iTV imbukele lapho nantu uthengisa iTV sakwana nyasho ufanenzana angeke isebenze lisuse khompa ihambo sezokutshela ukuthi ayisebenzanga umpisele nje imali yakhe ngazothengisa iziqo zakho wabona iziso $1 uzabona iplant izenze njani manje arikuya uzothatha TV yakhe samaita counter tender neyo right